Biro, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, tone fois mo ser andina me inde monde. Min ko Bari Fatoumata Binta mi wiyete. Bari Fatoumata Binta. D'accord ko Jama TV ari do me bruit no wadde do are do way me ngalande ko noni o bruit do takko do kikide do. O fait ko mi do yowno de honno hiwra gollo ben ko tira wanno jibini ko wonali. Naam. Mi ari don ka place. Naam. Mi hayni go jiwono jodi nder ton hino addori basen. Naam. Mi hayni basen on tum mi andi tiko. Waddi mo aka place mo. Do ngandindiri. De balde on wadi ni 3 semaines esira be an cionci mabbe no wujja basudu an be ari ko an ton cionci mabbe ni wujja. Cionci di nyoaka. Nyoadi basen ki tun nyoadi. Naam. Mi ari non hande mi on basen no wallina ko hore masin kam mi nyawata don. Hewtuji wangi ni tanti la ngaddi o basen do yon duisa nammo. D'accord. Après on s'est mis quand tu studa au basen. Ko wi o ko mamu birango kimi mini mamu. Mini o basen do ko basen ngetira parce que ko minyo imo. Naam. Sede mun himo seki jiwbe ampranti ben no seku no sera ton ko minyo no do no tikka ko kali mi dandi ko kambe tokkuno no be tokkiri no ko. Naam. On wo gudi do tappi o hudori bidde makko ben. Wala do ha kawse den ko wari on sayo inni wo tigi on be ko yo wolu gon kan ko goddo yeyi mo takale fu o be fotti o tino fonti base ngon hino jogi joni non han joni jagali wo de gon ka me inni yo wol parce que base jini hino ko ni esra be be ala ni ko tayni ya Modi no madi ko jono mene ko be fala ko yo wo lamme ko hango yeyi mo parce que o tampini jama Har mo wo yarde ga. D'accord. Kono piji mon bui wujama. Wujama ko no kame woni don hanno kawtal be non telephone mabbe on wujama ko be busno wujjade don me fara yo hollume kombo yeyimo ma ko no hendori dum ah jono ko non décision mon ko dum non fallo ah do menen ko men fala ko yo hollume tigi on si yo hollali men hare menen yaay ko sari ah wannitire me inde monde Bari Fatoumata Binta ah me weltani ko Jama TV nani. Merci beaucoup. Voilà la famille, c'est comme ça se passe ici. Voilà, c'est cas de vol, regardez la foule. Voilà, il y a beaucoup de monde ici pour cette cas de vol. Voilà, on va intervenir. C'est bon. C'est bon, on intervient. Ah, on n'a pas eu ce mawadi. John Wadi. John mi ari. Ok, là, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Ah, kono magete don. Onon do woni ro programme do. Naam. Naam. Onte man mi yo don haadi mi hargam dai fappu jenta men tay jettama Naam, ma ke biro. Mi da yenda ko da bobo sikka makko no jibina da bobo wuran. Naam. Mi yo me yeyi mi atu men da on jodi do. Ya men hewtin no on tanti la ngadi on tuida na ko bade na to wodo ni ko base ne no mi ni ko base kan ko ni lutti mu dem. O do ni kany ko nene makko. Jonni mo mamu. Base. Mi ni nene ma ko nene ma do nyaado ne makko jonni. Hey. On tu man tin innomi. Naam. Ko base kan ko ni wala ko wala no wal se. Hol fami. Naam. On tu man ti wona don ha o yetti kadi o inni. Ko simanteni ga. O fotte goddo wono wadi ni mo yeeñu. Ko inni ko 150 mi o yeeto. Ko inni mo base ko sati ko wari sati ko sodo 150. On tu man inni ko no holdo ni. O woni kadi fitrare ko no restaurant. En darare don no. Wawni fi may ko kaydi kadi. Faani. Jonno me tandori ke mo hunde fi o won ko mo yeeyimo. Masi mo mari tonji nga su o jabal wo. D'accord. Jonno sayi o jabal wolde. Are men fettay. Sena dum do tumi jabal se ngi fa. Jonno so woli gonga ko dum desi gonga. Gonga fos wattamo. Ona betaake no. Ona betaake no. Njaram bi rani dina me inde monde. Ko Maria Mabali. On don village mo. Pita bantigel ka mas. Bidia. Njaram me weltani ko nan. Are ko Jama TV yewti kam non tu yer gon ga ille ma gon ko Jama TV ko Jama TV ito dako ijon wol non ina ngadi mouvement ngo ngadima non tiens la micro s'il te plaît ay mo yimata na ko mojo ay bonsoir ça va voilà inde mon ko no ko rabi Rabi me i bruit no waddo ko anindire men gonto wonde ni ah ko
la wonde ala jiso way kon waddo ko goddo wujji nam on ngo wujji o wujja cionci no parler ko micro jogi do nam o wujja pado wujja téléphone o wujja cionci o wujja fo ko yiwo mo woy wujjude ne d'accord ko deuxième fois ni ka ko troisième fois o sodu ko wujja ah nam waaw inno sodu ne nam d'accord merci beaucoup anitire me inde monde rabi ah menen ko Jama TV ah merci beaucoup on jarama ko on bazen yiwoy ko hino seko no bazen mo seraga nam yi men dum manni men fonti tudate ko kanko ko dum do ñewno do meme ko ñewdon ko do mi yewtum bazen on bay sede mum haalugol wonande mo ko kanko min si tawi hara ko on bazen mo mi ñewno jibam branci bambe hino seko no fewno ka juude de wonirta ga hino be ñewdo men darde te ko kanyu oh d'accord jonno ngara décision mo onon ko si o wawlaale parce que bazen idin hidi duudi wona holo tum bazen dumanna si o wawlaale haray o wi ko min hewde ko sariya jonno haray men fokkiti d'accord merci beaucoup joni kanko ko no ngoni ko wollon ko nane ne o mi jaki wowlugol gol ngana ok merci beaucoup hari do mardo témoin be ko addi bazen ko kako bi ñalorma no hari jiwo yam pranti o yanko eno ga ko ga mi tawi nam woni angidado e conci sonnade wujjadi bebi landi kamo non haray konno hendori conci din o wi go ko huta diwi dim mundum o artiti o wi o sodi ko kala fur men te fi modo fi o famu fi tamen sattinamo donc o sali nundude taho donc haray himo e juude jama on gondo non jiwo woni himo ka der boutique do e mo nada der do nada ma tigi don dabbo sembudo on danejo ni nam assalamu haray ko honno non benangirimo bon mi armi tayɓe ɗo min kadi haray on te faali anduɗo nam mi te faali andugol ko honno woni toon par ce que so jaɓi nundude heɓen solution no faboremo ɗo e gardion arandemo donc si ɗum laataki solution hombo marɗen aray koye heɗotuɓe ka waten piimo noon de e o fiyetake o yendetake so jaɓi nundude e wallay mo ɓay ko ɗimno men so sali ke ɗum aray tigui tigui on wassalam andidinomen gonɗo wonɗen ni donc haray ni hiɗen cimenterie fofo mere ko allah ji so ka ɓenta ɗon kirkilan onon gonno wiyete ɗon menen ko balde Mamadou Moussa onon golle mo akankala be dalaba onon golle mo kono ni haray meɗen ka taxi moto haray tigi tigi o yo Allah danden tan ay kata e kasara mais mo be wawa hoore mum la famille regardez c'est comme ça se passe chers auditeurs et auditrices voilà vous avez vu le foule voilà ça continue ici il y a trop de foule voilà vous avez vu le problème musidɓe julɓe wonɓe jentade radio télévision Jama TV aray oɗo programme koni feƴƴiri e nder kirkilan ɗo aray noon e jooma probléme on naɓuno oyaka saria min addana on kumpite ko aroy ɓawo ɗum